Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar a chair tu lerem sangral te Mizoram Assembly in Thlan vote chair zo taka Zoram People Movement in seat somni pasari la in Sorkar Thar and Siam Don MNF President Chief Minister Nilai Puzoram Thanga Chuan Tun Tumin Thana Atlin zo tak lo wangin vo in tlai khan Lar Sab Dr. Hari Babu Kampam Patian Hena ban athelut ZPM Chief Ministerial Candidate Sir Chief Biala Changa Thlantlin Pulal du Aman Alawin Tiam Toangin Anti Masak Ber Tur Chu Thlai Thar Layani Ati Nagalena Tapi Assembly by-election Nationalist Democratic Progressive Party candidate Wangpang Konya ka chutlinga puanani Borak Ralmuang Tak Nuaya Mizoram Assembly in Thlan vote chair zo taka Zoram People Movement ZPM in seat samni pasari la in Sorkar Thar and Siam Don ZPM candidate Thlantlin tak te chu W chuan oma tui chang Beryl van nei sangi Aizawl South 3 lal chuan thanga Aizawl South 2 Professor lal ni lo matroy TBC lal ven chunga Aizawl West 1 Dr. Van lal thana Aizawl North 2 lal nging la pamar Aizawl West 2 lal mon puya punte sang tur zo PC van lal ruata tui kum ke sap danga Aizawl North 3 Bilal chan zawa Aizawl East 2 lal than sanga Aizawl East 1 lal fam kima kolasip lal duama ser chip VL zai than zama Aizawl West 3 vanal hlana Aizawl North 1 H ginzalala Champhai North Lieutenant Colonel Clement lal ming thanga Champhai South Vimal som tluanga lunglei North Tilal limpuya lunglei West lal rin puyi lunglei East Dr. Lorraine lal pegliana chinza longtlai East Silal soivunga Aizawl South 1 lal ramliana papuya lunglei South JJ lal pek luwa na thial lal biak zama chal fille evroding liana lengteng te anni a Thlantlin zinga hian pulal chuan thanga Dr. Vanlal thana pulal du oma po VL zai than zama po vanal hlanale pulal soivunga te hi MLA nilai mek anni a pulal than sanga po tun malama MLA lawni to ani a midang somni te chu MLA anni voi khatna turani MNF party candidate somli zinga tling te chu H lal zirliana mamit lal chanda maral te tuivol ramthan moya is tuipui Rashik Mohan Chakma tuichong Robert Romoy Roy te hachek larin tluanga sailo dampa Prova Chakma West tuipui larin sang ral te serluile kelal dongliana tuirial Aro Minglen le Aro Minglen thorang te anni a anzinga pasari te hi MLA ni mek anni a midang pathum te chu atharan ni BJP candidate Thlantlin te chu palak biala ding ke shamole sia biala ding Dr. K Bechwat ani a Congress party candidate zinga longtlai West biala ding MLA ni mek pusi ngunlian chunga chau atlingani Tuntamin thana hian mecha candidate som pariatan oma anzinga hian ZPM candidate Beryl van nei sangi le larin puida baka MNF candidate Provat Chakma te Thlantlin anni Sarkar Laya Minister zinga Purabot Romoy Roy te le pulal chanda maral te ti lo Minister Dangzong te chu Chief Minister Puzaram Thanga Deputy Chief Minister Puton Luyale Deputy Speaker PHBak Zawa tenen antling zawlova Chief Minister Puzaram Thanga hian Aizawl East 1 vote sariat zaruk somni paruka mua vote sing khat zasari somni pasari mutu ZPM candidate pulal than sanga chu vote sang ni za pakhatin anne lawani Deputy Chief Minister Puton Luyan abial ngai tui changa vote saruk samsari pakwa mua vote saruk zakwa samriat pariat mutu ZPM candidate PW chuan oma chu vote zakwa pakwa ina hne dawa kolasi pa ZPM candidate lalfam kiman vote sariat zaruk samnga pasari mu in bial to MLA Minister nimek pukelarin liana vote sang sari zali samriat pariat mutu chu vote sang khanza saruk pakwa in anne ani ZPM Chief Ministerial Candidate Pulal do Mahian Adin Nasir Chibiala vote sangria jathum som pali mu in ama nai ber tu MNF candidate Pujemal som zwalawan chong chuan vote sanga jathum som thum pani amua an vote mo in thlauna hi vote sang ni zakwa somriat pani ani pon tong in November distari a vote thla ni khan vote za somriat point parok atla a Mizoram vote nei zong hemi noi riat singa sang ni anni Rorel Lai MNF Opposition Congress Party le ZPM 10 seat zong seat somli an chu kima BJP in seat somni pathum an chu a seat li chu tu Aam Aadmi Party le Independent candidate somni pangazinga tlinganom lawani
in thlan nung ber sang ni som paria ta khan MNF party chu hne taka thlan kin an ni a seat somli a seat somni parukan la a ZPM in seat riat an la a Congress party in seat nga BJP in seat khat an la ni BJP Mizoram chuan Assembly General Election result puan zo ta ka sarkar na siam tur ZPM party chu anlom pui thuan soya kalphung thar anin tiam angeya mi pui mu thei tura ma lak thei nan du sakna an hlana chuti rualin PM scheme sang po ani na ang taka manani thei na na mala turin an nge na mira thei ta na PM scheme tam tak Mizoram sarkar to ten an pong swal thin te chu siam tha a achor tur dik tak ten an chor thei na na mala turin an ngen bo an party official candidate MLA tan thantlin Dr. K Bechwale Puke Shamote lompuina thopo soyin Mizoram ta le party tan thei top chwa turin du sakna an hlana ni Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puadani MNF President Chief Minister Puzaram Thanga chuan tun tumin thana atlin zo tak lawa wangin voin tlai khan lar sap Dr. Hari Babu Kambam Patia hena bana athe lut hemenu hian chanchibami te zona changin an tlak chan lian ber cho shipui leng wanga har sana tam tak a sarkar kai shwayin an to wanga ni ti a shipui leng chu eptulam ten mangtang kain sarkar na tho that lo tin reng an soya he hian mi pui ril ru an em nya soyin mi pui ma in soifi an tumin atam zokin an Aizawl lawani ati Puzaram Thanga chuan voina vote chiar ma ka chuan sarkar na siam nge nin be sayati a sarkar ding lai pai thla duna lian tak mi puya om wangin MNF chu an tla ti soyin mi puiten Congress le MNF ni lo sarkar mo shim an chak wangani ati a MNF chu in thlan na voi tam tak lo tla to thin an ya wangin tun tuma an tla chuan ngong lian tak anei don lova an tlak nuwa na satakin an thau chuak thin ti asoi MNF President chuan NDA chungchang zona changin ama chu NDA din tu te zinga mi ani ati a MNF ho tu tenen anom zel dan tur an ngai to don ti soyin ama chuan chua san a hre lo ti soyani kan economy le thil dang zong min ti chi har san na me wa kan lu ta chu opposition in advantage line an fel lo wangan tia chung mi puya in ka in fil fia seng to si lo wa chu wen he covid har san na lien du tuk min pe kara kan sarkar alian a sarkar lai du khop tok lo na khami anti incumbency kha kan tlak san pui perani ZPM Chief Ministerial Candidate Sir Chi Biala Changa Thanklin Pulal do amachuan Mizoram puiten ZPM arin na an ngat ngam le pathian le me puizara sarkar na an chang theidon ta chu lomamati thu soya an sarkar ma alawin tiam to angin an ti ma sakber tura thlai thar an lei ngal do na ti a thlai thar an lei tur te an lo puan lok to thlai pali so thing hun phia ai eng le marcha te ani ati Pathian le mi pui ma kan din na nia tur ber chu kha no ten khan ni mai sai thar le hi kan ngai pui ma saber don sai thar le tur pali puan lok kan ne ame sai thar pali kan le yang kan ti hi kan le kan ngala so thing ai eng mun phia le marcha State Assembly Palidang Rualin Nimin Khan Nagalena Tapi Assembly by-election vote la te chirani a Nationalist Democratic Progressive Party NDPP candidate Wangpang Koniak chutlinga puanani Pukoniak hian vote sing khat somnga pathum mu in ama nai ber tu Congress candidate Wanglem Koniak chu vote sanga jathum somthum pathamina ne ani Hebial in thlan thada ngai na chan hebial tu NDPP MLA Noke Wangna wa athi wangani Voin Parliament hasik thut khom tan nia Lok Sabha in khom to member ten anin hial boya wangin chunhadar ni thleng ti to play lo ka ni a chuma in khom tan vele BSP member te session na no bera BJP MP Ramesh Bidurian BSP MP Danish Ali chungchang soidana lung oi lovin house laya an chuak khoma Congress TMC DMK JDU le member dang te po ding chuakin BJP member Biduria laka an lung oi lo thunaw chua puyani Parliament in nia hian session no berle tunin kara member hlui thi de suna hun manani a Rajya Sabha 10R manzuini puan to angin Parliament lasek thut khomi tun thlane somni pahni thleng ne ni dona bill som pakwa putlu tura rom manzinga Central Universities Amendment Bill 2023 chu in khan Lok Sabha putwani a he bill hi Telangana Central Tribal University din na turani chanchen ti top na tlang pui Mizoram Assembly in thlan vote chiar zo ta ka Zoram People Movement in seat somni pasari la in sarkar tharan siam don
MNF President Chief Minister Nilai Puzaram Thanga chuan tun tumin thlana atlin zo tak lawa wangin voin tlai khan lar sap Dr. Hari Babu Kampam Patian hna bana the lut ZPM Chief Ministerial Candidate Serchi Belatanga Thlantin Pulal do Oman Anlawin Tiam to Angin Anti Masak Ber to Thlai Thar Layani ati Nagaland Tapi Assembly by-election Nationalist Democratic Progressive Party candidate Wang Pangkoniam Tutlinga Buanani Tuti Zong Chu Chanchinthar kan puan thei chu ani